o se whapoponga o tala mai Ausetalia le Radio Samoa mo le nei fu yaso. Wala whai mai Ausetalia se tala whanua noa i le so ina wa whamaunia le maliu o se tasi o ana tangata i longa i le tutau whaafia ma musika e me se foi se fesoso ni tele mo i la tue a fia na ngasa ngasa le kanesa. O le tamaita i pese la wiloa Ausetalia Olivia Newton-John wa sidia ma le tolu spultau sanga wa a fia le kanesa whamaunia mai si ona to lua John Easterling i le Instagram mo maliu. Pitu spultau tau sanga o le soifua Olivia o whaeroa i lungo o whaataranoanga i le interneti whape upengta whaelangi alo whaanga ma wha mai senga mai tangata ese o le larolangi mo si ona ainga. E tele mea manatuai rea tamaita i le larolangi a toa e le ngata i lana tale ni pese a o ata tifanga fo i whapea na ngā ruenga anga le lei e ala le no fuanga mo so e suenga mo le kanesa o whatuina i me le pone ma Amerika o lo fesoso ni le toa tele wā a fia i rea ngase. Ese mai tūlanga na ia ausia i lana tāleni o le musika sa tuina fo ia Olivia whaelonga tau waloa le Officer of the Order of British Empire i le afebse lau fituiva ma le Officer of the Order of Australia i le lua Femaleono ma le whaaloalo maualunga o le Companion of the Order of Australia i le lua afese fuluiva o na oana ngā luenga le lei mō tangata nuu. O le teutu peni usa walese Matt Keane le wafirfiria le vang whaupwhaida Liberal e a vea maona sui taitai. Whai mai e le iai seisi sui na to aluai le whai ngā whirwhiringa mō lea tōwhinga e uisa iai whai pule sa whaino le vai asa taluairo la tōwhia tawā i le tōwhi. Awa noa le nufua le na wafa mawai le sa umia le tōwhi o Stuart Ayres, peta ua inalo nao whiai le whai ngā whirwhiringa mō le tōwhia o John Barilaro i le awa noa tau whata wa inga i Amerika pe o na ripoti atu mō mua i Tala Fou. O le soboto e amata ai whanutanga le parlemene a e tere suenga o lo whenga i neimar komite le parlemene e au fiai nisi sa tura i mai mua i tō whinga maururunga le malo ma le stete. Whai mai saina o le a wha umi pēa na whataita inga wha militeri la tāne i Taiwan le ua wha lawe le vingi ai au nanga o whewa inga i waa ma le ea o na opopolenga i le saunga le mū. O le folfolanga saina wa tirisi i tia ai popolenga i se vevesi o no tura i mai le vāua tunu e lua na amata mai lava i le asia singa mai ale fufonga whetalai o le mauta o le malo Amerika o Nancy Pelosi i Taiwan. O whataita inga saina o lo whaia au fiai le whataita inga whaasanga i wa maulu maisi mea tau. O le awhewsarau fast food wiwa i le mai ai o se vevesi to tonu lava le loto i whale wa tunu e lua na vai lua i nai ai whinau pia saina o Taiwan o lona territory. Ulo o lea mana ia fo ia saina nisi o wala au pe fo o nao fiai le wala au mai Ausetalia ta wala atu le minister le vai whafo ia whaafire mu lea vai panoa mai le mai loa po o a wheo le a tau fiai ana whataita inga o lo whaia pea. Ua saini le Waratahs e li fiti o ne mani na holo i se konkarate tasi le tausanga mo le sauni atu le Super Rugby le tausanga fau lua afe luas futolu. O le lua afe se fulu le lua i talonga na holo mo fiti ma i le lua afe se fulu faa o ia sa ICD le taamusanga Super Rugby sa taalo fo i mo Leicester le taamusanga i ne langi. Mamai a ia le 9 News e le iei se manatu sulua tausanga talo na ia tu uar kalapu o le ato e maua so na wanoa mai na te whafutaya le kalapu i le whaatuatuanga wa tuuina ia te ia. Ta ua fo i le taumwhaio le rita alo mo so na wanoa i le awalo na tunuu mo le ipo le lalangi le tausanga fau lua afe lua sfutolu. Ma le taraman muli, wa wha mautuina lava le sili o Ausetalia i taalonga le Commonwealth e pe o na whaato a wha mai atu i le silia ma le se fulu pine auro e waa i ma le tūlanga lua o ene langi. E ono sful fitu auro, 5 sful fitu siliva, ma le 5 sful whao pine apa me mea na maua le au taalo Ausetalia i le Commonwealth mo se au whainga e se lau fitu sful walu o pine atoa na maua i taalonga. O ni usila i le tūlanga 5 e whaase fuluiva le au whainga o ana pine. O lea lawa tu ina alo ia fo ia ila tau na tu whaatasia taalonga i Birmingham a ia tatau mo le taringa malo i ia taalonga ia Victoria i Ausetalia nei a wā ila tau le atari malo i isi taalonga sa so mai i le lua fe lua se fuluono. O taalonga le whaatau nuina i pitonu o Ausetalia e peo Ballarat, o Bendigo, Geelong, ma Gippsland. Ia o whaingona nao Tala Fou mai Ausetalia mo le nei fo ia salua mo fo se si whapoponga i le aso atai au whasui fwoi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.